Ovom prilikom, govorimo o definiciji zakona privlačenja. Ne samo da je zakon privlačenja najmoćniji zakon univerzuma, već moramo i da ga razumemo da bi sve ostalo što se govori imalo neku vrednost. Također moramo da ga razumemo i da bismo mogli da nađemo logiku u svemu što proživljavamo mi ili neko drugi. Zakon privlačenja utiče na sve u našem životu i u životima onih oko nas. On je osnova svega što vidimo da se manifestuje. On je osnova svega što dolazi u naše iskustvo. Svest o zakonu privlačenja i shvatanje njegovog funkcionisanja su od suštinskog značaja za svrsishodan život. Šta više, od suštinskog su značaja za radostan život kakav smo došli da živimo. Zakon privlačenja glasi slično privlači slično. Dakle, kada kažemo svaka ptica svome jatu leti, zapravo govorimo o zakonu privlačenja. I dokaze za to vidimo kada se probudimo osjećajući se nesrećni, pa stvari tokom dana postaju samo sve gore i gore. Da bismo na kraju dana rekli, nije ni trebalo da ustajem iz kreveta. Vidimo dokaze o zakonu privlačenja u društvu u kojem živimo i to onda kada vidimo da oni koji najviše govore o bolesti, od te bolesti boluju i kada vidimo da oni koji najviše govore o prosperitetu zapravo imaju taj prosperitet. Zakon privlačenja je evidentan i onda kada podesimo recimo svoj radio na talasnu dužinu od 88 MHz i očekujemo da čujemo muziku koja se emituje na 88 MHz, jer jednostavno shvatamo da se radio signal između antenskog tornja i našeg radioprijemnika moraju poklapati, moraju biti u poravnanju. Kada počnemo da razumevamo, ili bolje rečeno, kada počnemo da se prisjećamo ovog moćnog zakona privlačenja, dokazi o njemu koji nas okružuju bit će lako vidljivi, jer ćemo početi da prepoznajemo tačnu povezanost između onoga o čemu razmišljamo i onoga što zaista dolazi u naše iskustvo. Ništa se ne pojavljuje u našem iskustvu tek tako. Mi ga privlačimo, sve to, bez izuzetka. Budući da zakon privlačenja reaguje na misli koje mi gajimo u svakom trenutku, tačno je kada kažemo da stvaramo vlastitu stvarnost. Sve što doživljavamo privučeno nam je zato što zakon privlačenja reaguje na misli koje nudimo. Bilo da se sećamo nečeg iz prošlosti, bilo da opažamo nešto u sadašnjosti, bilo da zamišljamo nešto iz svoje budućnosti, misao na koju smo usredsređeni u tom moćnom sadašnjem trenutku aktivira u nama vibraciju, a zakon privlačenja odmah reaguje na nju. Ljudi često objašnjavaju, upravo onda kada se u njihovom iskustvu dešavaju neželjene stvari, da sasvim sigurno nisu oni sami stvorili tako nešto. Kažu, ne bi nikad uradio sebi nešto što ne želim. Iako znamo da nismo namerno doveli tu neželjenu stvar u svoje iskustvo, ipak mora se objasniti da smo je samo mi mogli izazvati, jer niko drugi osim nas nema moć da privuče ono što nam dolazi. Usredsređujući se na to nešto neželjeno, na suštinu toga, stvorili smo to po automatizmu. Budući da nismo razumevali zakone univerzuma ili, ajde tako da kažemo, pravila igre,
pozvali smo u svoje iskustvo nešto neželjeno i to tako što smo tome nečemu poklanjali pažnju. Da bismo bolje razumeli zakon privlačenja, sagledajmo sebe kao magnet koji privlači ka nama suštinu onoga o čemu razmišljamo i što osjećamo. Iz toga, ako se osjećamo debelo, ne možemo privlačiti vitkost. Ako se osjećamo siromašno, ne možemo privlačiti prosperitet i tako dalje, jer to jednostavno prkosi zakonu.